General Muhoozi atayire bukedeya kumi ngola kandi orutayaruwe aruhenderiro mu rusoroti aho amazire biro bibiri. Yesterday we switched on the generator. It is no longer standby generator, but the generator is on. Urutayo General Kainerugaba rushikira uhabe bembezi batari bamwe na bamwe n'enkuyanja y'abantu abamurekere rukundo. The issue of livestock rustling by the Karamojong. Ateker Ejasio kipaja na lu atutubena anui dunya skede Karamoja ochan. Robuya sabraone soma teteresu lu aturike imonikinos bengaibo pejono loleja ini. Esa patalo adope paran anebaka ituburu nebaka idamasiko. Kainerugaba kwaye mukiro kugamba asimira rukundo y'abantu bamurekire kandi abahabwira kuzara abana bake abari kubasa kureberera. Kama howezi usizae Aramjipeleka idara mami uri family planning kwa kizungu anasema family planning. Onda alani kinao. Alana kinao. Alana kinao. Hamtaki family planning? Hapana. Yes. Moti na la polo ne. Ukizaa mtoto hiyo ni responsibility ya kwako forever. Twaweza kuwasaidia generator. Tunaenda kusema restore cha Uganda amashanyarazi. Uko na waiza kukora amashanyarazi ahindura ry'amashanyarazi kandi ugatransmitting narishoke ugatamza ugatwara mu majuka abantu ati leta yitu amashanyarazi gitu zagatwara ugice cya Uganda. General araganisa koragana n'abebembezi okora habizibu eba mwanjurire obwataya iroko gasha kwa Sheikh Abdulatif.